kada telefon baka zoaya, wawaya mi fefu, ya ahobu. So bawata de ita, betola faluka ita balala halewa basa-basa dede, baka dal YouTube ya kabe bahasa nias adre. Stobali yang ngerenuada maeke adre, kami telung bawasi dua. Devi dua ngahene 20 arua. Walau sinomu faane bambuku ga ngerenua wasiat, tehale more bazura e famoze 20, ngabuasi 20 arua irugi 20 asiwa. Masyaan yang ngerenusida more bada, tehale ia more bazura e famoze 20, ngabuasi 20 asiwa, imane tarau mali lobalangin. Bamela ila satu fefu no mate ga aroni, bala esi ia irau nung gizara eli fefu, telunga fulu wongi wa ara. Kira tari fusa baka soaya, si tobali tuho kang ngerenuada moroi badaro mali ade, ya da amo fanewa lalaba aure. Kira tali fusa, hadanui rani rongo ni fotoi hikaya wa amate, hikaya wa amate ya da sura soal si turia wa amate jisama saniha. Si fao fanuna-nuna amo fanewa lalaba aurinia. Si to elenia surah hikaya wa amate andre muraka baji sama saniha sotoi-toi. Bamaniha ni fosumange. Sabago ita dede bada ena emoi famaro dede baniha ber. So gama-gama o ita dede balala wa auri andre. Ina tali fuset, tarau malilo malangi ni basoda maeke adre, mo esi ia, hikaya wa amate ga aroni, sinonga fulu fahe fau-fau ia kemoze, babodunya e banua lo malangi, irauno gizara eli. Baero malefarei ia kemoze, a aroni andre gei, no faluka ia wo ola lewa. Bergola lewania, ula simane moze, da eju mai bere, wale teteheke ke aroni, podu gitane ababu ulali. Bahewa ai si manei ratali fusa, bale sate mai bere bangulifu ke eniha. Hadia ia jino ifalua aroni, sandohu befofonia ke moze, babu dunia ironu gisara eli, sabe etandro, basabe beredui andre. Boroma ke dada, memate ke aroni, bala esi ia irau nung Israeli telunga fulu wongi wa ara. Fara wangi esi ka aroni si manoi ratali fusa mai tanda wala agusi si mai tede wa amatenia. Ina tali fusa fa amate no muhono geiga hewa ai sangila bawa ba inete wa amate adem. Bisa ia mo teruai fa auri nuni tuyu ca besana cimane. Hadia tahalewa gei ke ngawale sumasi lo walangi. Bamale ya ita gei cangila da fefu. Ina tali fusa. Hebisa wanema ena wadaniha. Na luo mubaso hikaya wa amateda. Hadia la abu sitede. Beremeno oya ni faluada si sehikera. Hadia ya dituyuda baba auri andre. Te oroma dan yada na inete iterete deniha wa amateda. Si mana daro malilo balangis to bali angerenua da baci maeke adre yaitu lo ita lo balangi. Mandege kada talifusa ena mitum reheni kanal YouTube adre yaya nami like ni subscribe ba mi bagi si link pada talifusa da tanda bela. Ufuli wawaya mi fefu ya ahom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.